abayilungu bazothi exorcism performa lento le lapho kuleyo jardini nami impilo yami sekunglupheni lapho but manje sengiyayilanda ngokwesidlawu sakithi uRafu Ring uRingamuzi eyidlozi leli lingiphethe lamandawo la base Mozambique yabona ngisilanda isipoko la sikhona ngisikhiphe singene kumina sizichaze ukuthi sona subani size ngani sizo demolish umndeni kanjani sizoyenza yingakho ngithi ngilwela abantu igulu ziningi la ngaphandle so angithandi ukuze umuntu athi mina ngikwazi ukulala angikwazi izinto zami ehlangana siyalwa sodwa sasilwa sodwa lezi zinto lezi bazazi bebasithumela silwa sodwa nomfowethu nomndeni sishayana somndeni sishana ngenqinqukuku sicishe sibulelane yabona sicishe sibulelane khiphela umbese kanti izinto ezazikhandiwa abantu baba bebanomona bangafuni ukubona impumelelo kuthina till today ngaba inyanga azange ngaphinde ngezwe kunento enzime ebuhlungu eyenzakalayo ngiyacela